কাটছিল এই বাস শীঘ্র আর জন্মদিন বুলি আমি ফুৰিব আহিছোঁ ভৱানী সাগৰ ডেম এইফালে চাওক इंगे डायनासोर हाँ मले डायनासोर लिया नल्लारका सरी ये फले सब डायनासोर আৰু আমি ইয়াত উঠিছিলো ফটো এই ইয়াত এইখন জেগাত ফটো উঠিছিলো 2029 নহয় দে 2090 কুয়াত ভুল হৈ গৈছে 2029 নহয় নাই আৰু এইফালে দুসিয়ান জর্জ एप्री पनवांगे हाँ वाले डायनासोर सरी बाएंगे पाकला बा बेटा इंद पक पेरी আৰু আজি বেছি ভিৰ নাই নহলে ইমান ভিৰ হৈছিল এতিয়া একদম খালি খালি আৰু মাছ দেখুৱাম ইমান মাছ আছিল সব দেখুৱাইছো বাৰু সোফা আছিল এতিয়া ইমান লেতেৰা ইলিয়া বাবা నల్లా రించలే మొదలే নে এপ্ৰি আছে পাৰঙে সব কেনেকুৱা হৈ গৈছে আগত একদম ধুনীয়া সোফা ডেম পাক পলামা डैम देखो बारो अपना लोग खंडर से निकले और कहाँ में घुसे सूड़े 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 चली आसे एजनो मानु ना ट्रेन चली आसे बांदर करंग इरके ना निकरे बाबा इलिया আমি আহিছিলো তেতিয়া ইমান বান্দৰ আছিল এতিয়া বান্দৰ নাই বলে মই কেকুৰা ধৰিছিলো কোন ধৰিছিল আপোনালোক দেখাম বাৰু কৰং 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 সেইফালে সব বান্দৰ বান্দৰ চাই পাইছে না এইটো কিং বুলি কয় না ভয় লাগে হেতক চাই মোক ভয় লাগে দেই আৰু এইফালে এইটো হৈছে ভৱানী সাগৰ ডেম আৰু এইজন মানুহজন সব বান্দৰৰ লগত খেল লগাই আছে ওপৰত বান্দৰ আছে আৰু এইফালে হৈছে ভৱানী সাগৰ ডেম হাই বুলি কৈ আছে আমাৰ বেটি হাই হাই নাম আপৰমেল হাই পানিকলা 1948 লিখা সব হ্যাঁ हाँ हाँ ना पुड़िंगे श्री कृष्ण इमान धुनियाके मूर्तिটো সজাই থৈছে আৰু এইখন হৈছে ডেম চাই পাইছে পুৰা বন্ধ কৰি দিছে ও বেটা এইটো পুৰা ডেম আৰু এইফালে কৃষ্ণচূড়া ফুল কি ধুনিয়া লাগিছে চাইছেনে দুসরে পাইঙ্গে ফট মান ধুনিয়া রোড ও ফালে হ্যাঁ এইফালে সব পানী এৰি দিছে এইফালে ডেম ফালে এৰা নাই এইফালে এৰি দিছে বহুত মাছ আছে হেনো ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ হৌফালে মেলা সিনেমা মেলা এলিয়া বাবা মেলা पिक्चर था ना कन्नाड़ी अन्नाड़ी मूवी शूटिंग करिसे आदे पारंगे अन्नाड़ी मूवी शूटिंग करिसे देखवाइसे आपनालोक बोले এইখন সব এইখন জেগাতে अन्नाड़ी मूवी शूटिंग হৈছিল কি গানটো আছে না এরেঞ্চে পাটে গানটো মনত নাই মোৰো মনত নাই अन्नाड़ी फूलो सा चेहरा तेरा करिश्मा कपूर आছিলে যে হেন সিনেমা চাও এইখন জেগা চাই পাইছে না मोर बमी है जे हेतुर कारणे मैं जोआ नाई एफाले
বেটা গিৰিয়েক আৰু বেটি গৈছে আৰু बीट के पोरिंगला पोंगा पोंगा 1 জানুৱাৰী দিনাখন আহিলে মানে একদম ভৰ্তি আৰু পানী মানে পুখুৰী Bonam. Very good. பானி மீன் இருந்துச்சு அப்புறம் தண்ணி சுத்தமாக இருந்துச்சு இப்போ தண்ணி பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு পানী একদম সফা আছিলে মাছ একদম দেখিছিলোঁ এতিয়াতো পানীয়ে লেতেৰা হৈ গ'ল 2014 में खींचा था फोटो देख ना এইফালে আমাৰ গিৰিয়েক এটা ফটো দেখুৱাইছে 2000 কিছিলে হেনো অ 2014 2014 চনৰ ফটো দেখুৱাইছে গিৰিয়েকে আৰু এওঁলোক ওপৰত গৈছে পুখুৰীখন চাবলৈ ডেম মানে আৰু আমি গৈছোঁ এইফালে ये टाइगर ఇక్కడ टाइगर 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 इंगदा पंदा और यात मैं केकुरा धरिसिलु बीटले पोलिया सरी नावने कोटिट पोले इप्पो तनिये ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏರ್ಕೊ ಫೋನ್ ಈ ತುಂಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತට ಬರೋணுಮಿಲ್ಲಪ್ಪ மீன் தொண்டில் நான் போகிறதே இல்லையே மீன் பிடிக்க எவ்வளோ தண்ணி இருக்கேன்னு இதில் மீனே இல்லை அதில் எல்லாம் மீன் இருந்துச்சு சரி நான் போயிட்டு வரேன் வரையா புனா ನಾನು ಆಗ ಸುಳಿತೇ ಇರ್ತಾನೆ ತೆರಿ ಗುರಿ ಆಡ್ಲಾಂಡನ ಒಂದು ಪೇಚ್ ಇಡ್ತಾನೆ సతీష్ నానే వరుస అన్ని ఉన్నదా వరాది అనిక మాడు అదేమో చిన్న పుల్లకి పడతలే అనిక బైక్ చిన్న పుల్లలు ఆడింది रीना को बैठे रीना एक बार ते बाबा बहुत भूल के मन सारे ऐसे 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 करते हैं मुंह धो के आए तब जाके थोड़ा अच्छा लगा ये भगवान बाइक
पूजा भाई मत नहीं मोर से नहीं होए तुम्हें क्या करूं पूजा भाई मरुदे आमा अदे निन्न বন্ধুসকল আমি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত এইফালে চাওক হৰিণ চাই পালোঁ আৰু বান্দৰ একদম মুখটো কলাকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু জুম কৰিহে দেখুৱাব লাগিব এইফালে চাওক এইফালে চাই পাইছেনে হৰিণা জংলী হৰিণাবোৰ এইফালে চাওক